na yedi enkomo anopei. Hello, good morning. Hello. Oya jama. Maame Akua. Auntie. Me ma chu. Me josu mama. The person that I would say, Aquana, happy later birthday, and then I'm crying. You. The try, oh, I would say, Master out, my member, I would say, 1 year to I would say, Nami Shroud, 106, I would say, will you give out your doctor, Nami Shroud, Papa, I would say, Nami Shroud, why? Yo, hello, good morning, Auntie Julia. Good morning, yo. Fine morning, yo. Menu ya be ma ben na afrefi him do. Me pacho, ya femi Kweku Emmanuel, me febi Kroboduma se. Yo Kweku. Yo, pacho, menso me pese, menso me di ma game bi ba ni e de kan. Mati yeti o. Yo won se, maka ba yesu me ma no we e ma no eni na mo e bi wo ha nyemo mo hihye no e haye. Meba Kweku kasaya for asonso breast studio he bia na me no twetwe nkomo na to aso wo ka se ne mo hihye na me nti ase mo hihye ne sesen ebi wo ha omutimi hye ebi wo skirt sebio no omase ho nyina da ho no mo omunam ho a enya fan ebi wo ha ntali omehye no omunofo no na omo erezi dia basro esa no ye le manso ye haye Kweku se ma ye se omo kata omo nsie Kweku. Yes. How many times did I call you? 3 times. Kweku na chesa onso na mane wani ni nam senya na mboa. Yes. Ni esi wani ni nam abekọ hu nioma wo. Me da say asam na waka no ane ema na esiesie hu aya na sabe ye jeja your skin out no. Hello, good morning. Morning. Yeah, me nua ba be ni na afrefi he. Pastor me can pray never. Yo. Yeah, pro say. Stofa. Yo, Sophie, I no pay it you. Chance na make that no. Me pesa me wente me ma me you never. Your friend of Madam Rita Parker. Bedin a birthday young boy. Pesa me wente pay birthday na. And I'm a compliment to no person. Ye discuss about and make me and your near more discussing it that I'm person ye be. Near when topic ben pan person kaisa revisiting. Make up me eyelashes near man. O say make up any day. Eyelashes near yo Matthias ye pa. Chese kwan e fa so siesie when one na ye nua be ma Kweku so be kan ye no e kwan e fa so siesie ye ho asema no e ho hiam se be san discuss that topic no ho Mate Sophie nyame onhira wate. Hello, good morning. Hello, me pacho so betimi afre me 0302 216561 and now 0302 216562. Me pacho me nua ben na wa homa esu. Hello, Maame Akua, good morning. Morning, o auntie. Ho ye de. Pastor na ho ye. Yesu adom nti me ho ye na so e. Na me adom. Pacho. This Rose me ka so fikedi. You auntie Rose anopai aya aso tie o. Me dey say me topic am person mo treat. Like say dem man o woma. Na so ko ware na. E dey na say man. Me pacho o say can be o mamintie. Dem na so dem man the kind woma bada. Like dem an responsibility ni say nkwala no ne maame ne ntem no. E dey na say dem man oye. Ne mana o wadada na bia o ne maame ni hobio no. Na chese nkora no asetena mu no say na sese be ma ne ye. Matias ya no eye bone against ne maame na maame papa no den na say me ba o ye bone against the step mother na sa okay you papa ni gina akwala na chi
Anam says Sotiano. So Jim Fin only Matthias, Alanica say, and Amena says Papanigina Palanich. Matthias, a very good topic. A very good topic. A beshani di home como. What's it? I'm that's a Panjiros. Yamishra. Hello, good morning. Hello. Hello. Hello, good morning. Morning. Yeah, I was you are Woody. Amen, oh, Mama. Amen. And that's what, yeah, yeah, then to the mammy. What do you feel? That's it. Me patrolling you. Mammy, yeah, is up. But yeah, that's to the mammy for you. Ne mammy, why? 40. You, Mate. I can't hear no. That's Mama. Hello, good morning. Hello. Ejanimo. That you waiting there for ye, wait sorry. You busy. Yeah, me mama. Ejanimo no tires are. Ejanimo your tires, and I'm boarding. Or Ejanimo baby, I will be a Michel. Maame Akua. Efo. Yamishra papa. And ne Emma who say we will be our doing listeners who papa. Oh. Radio program yet almost 15 years now after radio. This is Ejanimo no yafrache. Ano query. On program, one so the trans say listeners in who fa over dreamra. Wait, let's say, Sabi, and yes, I won't need topics are about, but wait, let's say, listeners in who person be actually not doing. Ano query. One say, we are seeing, yes, you do turning sa, only send it to watch ya. What I see, I have been on Mukano, turning sa, only send it to watch ya. And you know, I told you now the word, but now, Maame Akua, media address in us, and I'm saying, I'm going to start topic in the Tramikuma super. Maame Akua ade ba ko amidi miniasi atnasia ho se no Ghana fumba no Maame Akua sa legis bi na short one na wo share o munika na si na mo share asana ma sha matari no ai me ho Maame Akua de sa ja wo sori upufi apa wo kofi wo de wo nchi Maame Akua sa atari no mo share atari asi tie na mo share na asana mo share tari so no ai nika ai se no na get no e share di nanti krom au oh Maame Akua na wo share baba fupa na mo share sa atari no se minimu sabu ya mo kofa apo bi no mo to de to atari mo so mo kofa de no mo share da Maame Akua wo yi wani asi ya enyi wo share nfe na ade we pa Maame Akua in fact so say e di agro guess the rest of us sa aniema no mo nja hihye wow na ko share atari no mo share atari so na ade bi se Maame Akua bi so mo say e apo no mo de to atari na enimu ana se de no mo koto share wa mimi nko kasa asem no in fact hu papa and eyelashes no so mo hye no Maame Akua say e bi no share de ni ti say za so ba ko de wo mo ka mu enya senkito efo ewo wo ka mu bila mi ka che odari na ni ni tinti ti say fan abanu fan yi wins na wo fan sana ni tinti tie ye ba say ye da wasi ye tie pa me das yo efo me so me da say hello good morning Maame Akua papa Abisiapa afen kometu yen yo papa na ho ye dia yes aman yo dada ticho yen kwai yo me da Maame Chia ipo na mintia papa ke na mintia nana na me ka se Maame Chia mo mu na so Abisiapa but mama adom be fu ni na so Abisiapa oba nyame adom asaman ka se papa man se so bidam aya me asem ti dem ka se da mu na so ento we ni me pa to an Maame Akua oh ye den nyame ase ento ye honorable small honorable it din ba kwa be kam ti aye honorable that to escapa man se yo ye den nyame ase ye djuma ma wo mu ye djuma ma wo ye di unit ko ya che na mo se me master so on ko dia on be pejam na ma medoma na mabo maba so the o ma tia se bi se ni am ka ti Maame na o kita se bien fa ya din me kan me de mestre ne se program sa obeye no
ɛfa yahunidie ɛna ehuhia ɛwɔ man Ghana mu yɛhwɛ yɛ mantam ɛne yɛn brɔno a yɛte so a efi no ɛnyɛ obi na di fi baabi de ba wo ɛyɛ yɛn a yɛyɛ ɛyɛ ne yɛyɛ ne so metrɛsɛ hyɛ pɛɛ na menam abɔnten ɛna ɛsɛ me nanso bisa sɛ baabi a wofi no ɛkɔ abɔnten no ɛhɔ te sɛn wofi a wo ɛkɔ abɔnten no ɛhɔ te sɛn yɛyɛ bɔla ne adeade no yɛde abɛgu abɔnten na yɛwura fi sɛ yarewa ɛba ɛmba ɛmi nkoa bi ɛbɛkɔ baabi nti me deɛ mɛtrɛ ne sɛ program ta ɛbɛyɛ no ahonidie yɛsɔre nso a yɛsɛ yɛ kristo nso kristo so sɛ ɔno efi ɛnyɛ ade a wɔpɛ nti ɔtrɛ yɛn a yɛmfa so a yɛmfrafra yɛn yɛn maa no so yɛbɛsrɛ wɔ nko ne nyama bi a ɔmo de srasra ɔmo ne baabi a no sɛ ɔyɛ ne nkɔ a na nso ɛbɛyɛ na n'afi ɔnenam hospital adeɛ ɛtam na ɔwedeɛ na waworɛ ho nyinaa no ɛho sɛ ɛyɛ ne da deɛ wotumi nyɛ dɛn ɛnkyi no nti yɛbɛsrɛ ɔmo ahonidie no ɔmo ho asie so yate yɛde ne nyinaa yɛbɛfata ne nyinaa in. Hello, good morning. Good morning, Maame Akua. Yes. But yeah. Oh, say. But I told you, go yes, you young quay to us, Mamma Tentem. Why? Maame Akua, wait a minute. I tell you the birthday. Indiana, I just put it to mom. When the banner made that. Why? Oh, say. You, let's see what I am order. Ah, yo, happy birthday in advance. We are not that. Auntie Misha Danka, when you can't catch them, Namia Macha Daka. I am not that. Why you? I can't do it. Matsemeda say. You, there's so many media. Only. Daddy, and you didn't talk about the funny idea, bro. Eradiate with you. What can I say? Mammy, okay, now my phone call I have at this year. Can't you name the same? And I can't see the eye prepared and so I'm a young but ye. So, and no one I can't about this year. Go back where they go out with you. You don't know about the baby can. So, now to Natalian or the people. Now you talk about no far, no can I ask him. I don't know how I ask him. Go better than over here. Obu na mo na tare ni na sebe na ni na ego ka fe ohunu eyi na o kiki ko so ni ja kwa ede ka ni ni ti tawo ni oba na obi asawo tintin tun ma asawo tintin ko di boni dia e fe tin ne won te wan ko fa ni bi abon tintin tin e to ni ti go na ajin so mo zon tinyo se die tinyo un tinyo ana ko la dia di woni ko la wo ya ni na di woni o dia boni Matias Bunya sani man. I didn't know my money. Bye bye. Yo, yate. Me pacho. I got 2 more calls now. Yeah, the call session next. I got 2 more calls. Papa. Oh, and that the next row, yeah, on fire engineers. Evans. Ayo, Penny Evans. Oh, yeah. American is a NHYIRA. Yo, Amen. Na program back one, me pete Mosan to us. A wedding near the above mine. Mammy, tears you to me fubi. Or see a brabon, your comparison. There be. And found whom to be. Mammy, now me no case, a branch a bit me then. Now, the advance you made last year. Now, Okoye wedding, chinchi. Only said, just a me friend who be son of Dinotica. My friend, and I say, program Okoye, a man of watcher. And no, my man no last letter on 2 3 dino. Sabi wedding a property. Nti mranche ni maba wana abanu. Munche ni ye. Uhunsu men forso uhun. Me my worry bia wade 33 years ni. Maame Akua biendi ma worry semda. Enso uko you quarter. Say sorry them wedding awade a good thing fia wade. Ti mi two mranche ni maba wafu. Uhunsu men show bia braba obo. Maame Akua Miss Medas, Penny Evans. Yami, NHYIRA, you better find very last call. Hello, good morning. Good morning, Maame Akua. Papa. Pacho na umpo mutere. Onyankopon na dome hu ye na wonso e. Pacho onyankopon ado. Umpo biye papa. E de nyame ase. Pacho.
we your father Akua yo father iti wa no amembo wa ba papa amen o juma pa we di go my crop man amen Maame Akua kware ni befina we are ko na me se yam brante ene yam mayowa a yo yemema we are and fire no more the ombetu we are speaking asa mi eni ko se ye eni ye be ye this no younger because of skin just now that yourself to be no na papa na na papa na mani because mbiana papa wo bi tinga ye nya me bia Maame Akua me na me ka cho so yo berema be hu a wa o ko medo atwa and we so not all call home Mr. Yamrant no Yama Mexican Indian the young queen Bruce go dead Rusi at the Pisca and fancy Mrea in the mass about the bread Takra no worker and they can't wait to my dear who did on Yame and you. Yeah, that's a brain, Yame and Shrow. Yame Shrow. Messages need be or ha, Memfa. Messages ni bi ntwa to e ma me nhira tena ase na menene meto aso kakra na fe nyame ya doma da sene ya to aso akoyenim ye nua Leo Schmidt o say oh said top was my kind of brofo say na watch was Maame Akua I could feel you are not comfortable you are very well this morning but not comfortable with the topic because it's so early morning and kids are up and about. I said, please don't be cross with me. And thank you so much for your understanding. Oh, of course. So, me start the program. No, the can say at the end, be who send ye be couchy and words, no. Nkwala e wo ho ye nim sabe ye mpanifo ye be unsa ne ye be fra sam no ntoma ne yaka nti nya se sabe ye be yin sam no bang bias akekede bi eno nti no I'm not going to be cross with you once what do I drink chiraba me that say yenua nana tunie or say please wish my lovely wife Elom kini a happy birthday or say please tell her I love her and you can tell her better. Mpacho now so baby I will be I can't say odon bebre asare tando Maximus so say good morning Maame Akua please I want you to read Isaiah 3:16 to 20 or say ebema yetiefuo no ene ye mabawa na won sese wo ho basabasa no on we jai sa ne omani nyina eye Kwamna gentle say good morning. I say men love it so much when ladies jai one more. Yo, when you go here, bibi ma when you sumiri with dentira. When you have bibi na you will have cream wash for manka. Oh, no, I don't say hata when or say during love making more than lying down quietly. Oh, okay, like a stick or like a rock. Yo, matakwamna. Yame on shroud. Adia penna Vicky on the was say F4 be a funny pow. For which apple ben who can watch me. Apple ben and will be covered the action and honestly there will be sound. And I know me boahine was a good morning, you mammy on your chair. Maclina Minta Oche or say, Mommy, can you give those outside the country chances to call, please? Oh, Mate, that could be pebre. Now, one woman on the most way to me, afraid. Why? I don't know, and you're born a council. And so, good morning, Maame Akua. Are you doing very well? I'll say, I reckon the topic should be visited during the evening since children are up this morning. Leo, when you say professionals near to yeah, professionals, but why you're penning out with you, so be a sumo. You can't cast a quan or what's here. And you know, you know, some quada up and about in the Bemuka, how you can't yes, some no alpha. Edu Jenfi Amos, good morning, Mama. Love your program, watching you live from New York. And Yorkers, your chamuna and up Mary Okran. Also saying, also Madame Akua, nice topic, watching you live from the UK. Edamwa say. Naomi Mensah, good morning, my dear Maame Akua. May God bless you
Oh, I'm also live for TA, live from Germany. And also so 8 a.m. Pa Nanama, I say Nanama Jesse K Road, your community 4, watching you live from London. Good work. Nanama Jesse, yes, Nana, I want to say, Mizu say, oh, yeah. Kwaku Bona, also good morning, Maame Akua. Also sharing live from Germany. And Abu Nyajason, live from North Korea. And also Airshempa Christian Che, or say good morning, Maame Akua, watching you live from Malaysia. Also saying hope, and then you will continue the topic from last week. Justice Kwabena Ofori, also say or sharing live from the UK. And when we na my kind media kosi baby obi Sophie Labadi USA no. I want to can first one see it no. Yeah we Labadi USA Mary nim ho. Kwa order. Yo. Yeah, Maame Nhyira, watena ase o ha. Maame Nhyira. Maame. Me ma wache. Yeah, emu. Na mpacho ho te sei. Erade Nhyira wo ho yemu, bona ho so e. Yakopan dome so me ho ye pa. Nyame adom abrewa no wo ho. Abrewa no ho. Man na de nka mo ye di me agina mu. Ah, fa che na traffic bi e temu Malam market ketua ho no. Sa. Ketua ya. Ke jodi da. Oh, okay. Saturday dia na ho very congested. Matse. Yo. Ene anope topic no and the papa nso so oba no obenya breakdown wo kwan mu. Eno ntino wentimi ama. Na ebedi yebre no so aye bre nti ebedi nkomo no kakra na ya sori so nyame ya adom adasene. No problem. Na ya toa so. Na we de yi ani no e de aba ansa. Ye bie phone lines ni tu mu na tie phone bebre de won adwen aba concerning topics bia on be pese be treat any de treat dada ye be revisit. Ye be san ko bio ne akofa aba ne aba be treat. A che so mani je ho pa ne omsusu se amen wo mo intesi etimi to aso. Eno ntino chirebedi eno so nkomo ne asan hihye topics ne bi ne asan de aba. But then ye hwe silence in sex. Empemu agudie say we di anase say ukasa anase enetie ba ye nua leo de oye so concern say anopade enche nkora no e around but e pese chance ye professionals ye betime di nkoma e wo bra agbofra bi akra enhu de ye pa kire ohun de me kire ti mama ya no wafura ne ntoma nsem ni bi hu ntoma e di amame Maame Akua genga mama Maame Akua papa bi aba ho fe Erade Nhyira mama that's it wo mo mo nkwatenti ma we ma de na anya Nhyira wo so awutie me na no pay me mo ache Erade Nhyira wo na oma wo fie nya asomdwe ne nkonimdie Maame Akua ye ka silence in bedroom a yensem bebre yensem bebre fi say bedroom tokwa na ehu sina bonten tokwa sa yeah bedroom tokwa ehu silence na ehu because so we silence or outsider obi baby so na then na wehu kunu ana wehu oyere na bedroom de no me koso bedroom mumie no pe na mo hye ho sa ejedi entumi ndum da ejedi egu aware ejedi entumi entiti nkola na ye ejedi a ye yetumi dum ye ho e wo bedroom yetumi dum ye ho e wo bedroom tokwa ne bi ne de last week he say it was say endemu aye ekunu ayere ndemu agro die no efiti anopa na no ma oyere ana ukunu hu say nne de beba so life edru be bi de besi sa aye ma no aye ye fere aye ma no ya manu bebre fere say obeka che ne kun say mira nne de ma feel ne ya nne de ma feel edi dua na menya ma wo obekoro be ma no na be ma wo say nne me yere ne kondomi ne kondomi se fufu ne nkakra ne kondomi se abenkwan ne kondomi se to brode to ye din kate atwim na momone papa bi da so na manya awo hu sa nti amaba be ma na ate ase na wo ma ye nhwe nyoma bi ye se bedroom silence ready diabetes ba o bedroom silence no edi bp ba efrise minu mieni na ye ti bedroom ho nti ye koda obi atwasi we nim ehwe Tunisia Tunisia no na waka tete Tunisia Tunisia de chia etwe Tunisia ba ma bi a ono wabɔ ne nimbidi a otumi jam framam kan bu afu ye ja na ne se jam framam no so de ja no na achese na dem wa deja aye du wudu
Eradi. Na see ya decide no so ba. My yankasa so yenyini Jim FM. Na edu baby a my man so fo kakra. Enam say mema ni hia ye mo. Esen ye yankasa. Because mema ni hia ya. Oba betumi atena ho afeon have sex kra. Okay. But bema de acha bosume mienu na onya atenka. Ti so obi a otaye sports. Obi a no aye exercise. Ade na otumi hia saa. Ahoshe no kwanya me ambemu kura mpo a because me na moja no nane. Nti ye besra se ye ma bedroom nya asomdwe. Se embre so na se na tibia no tetema ne se kura no omuka na ne edi sanyo ma ba bi su ni se ebi a bema no ho nipa bi aba ho se ne oba na tie no bema ne ntumi nyi sika wa abra na yere e wo ho se me nua ba besra me ma wo fa se bi abesra me na me hwe ni school da bi se onya yi sika no ema busuani ni hu ma oba ni hu a ebeye ntokwa beda wontem a chese bema ni yisika ma busuani ni na yiri ni hu a eno so timi de ntokwa ba eno so de timi de ntokwa ba chese busuani na ba ne nchen ebetumi aye na maame ebetumi aye ni nua ketewa ebetumi aye ofase ebetumi aye ni nua ba chese busuani na ba na okono ansa bema ni discard ya ma na okwan mu seje ade na wo fa ma na okuyire nim eyire nom o ma yenti no ma biase because so yiri ni hu a adan no ba school fees you catch me say who need scanty me pa busie bi nkotua wontua ye na wa wo fa se ba ye wo ma me ba ye wonye bi aye de ama no de bedroom silence ma me twa no ye hihye topics de bia ye de ba last week ne programs director ye general manager Abdullahi Awudu many producers say na ye tena ase ye mfo no na topics bia ye discuss ye aya shisha ye de ba eye afiwe mu na nya asam ketwa ne ekoso pa no a egu nkrofo awade ese relationships no eno ne de ba se ne wo kan ne enwema bi wan kan ni se ne o se ma no ese ye nya botrema ye nkru no na no kure ese ma ne hu se mema no wo mo ye se ne na no kan body esi wa ye atwa ene ma ne ye banche a ye tu enti se mema no te yanse ne so ye te mema na se e wo sa afa na minye ni so ha beba wade mu ama sa ne ye kan silence ekurati me nya asetina eno ne mpemu agro ane mpemu agro but ye kasika semo a du be bia mema no bisu di wo sika sie wonjere so wo ye be ma wo sika ma wo yire hu no se wo sika wo ni sika so ma mo hu a boys ya wa fie ya no mo kama mete we dia me fa nkwa chiri mia ne ma mema ni me nua mema wo fie ha asemo ya discuss ba ku kan chem se o ma oba ni hu a tambia na fe ni demands ne kosoro also mo ba hu sika se bia o ma ne 20 cedis every week na bia allowance bia ba na bia be kan sika no ho se bia na wo je 1000 ya se se be 1002 ono so ni 20 cedis no e be 22 cedis o de bia be kan to mo ma ni e bia me ma na ka o mu hia planning mu ware a o se mu timi planning e bi kwa mu nya we my lucky mu nya we mo planning mo ma enti se wo discuss sie wo yire a wo ha wo how tema ne kuradie embra bedroom ho nema mba bi wo ho a omo pege otini se be ma ne skaba ne ho a no da bonten ono masa oya on pemba but oya fie yiye abonten yiye chefie sa enti ne tibia no be ma no wadanfo oba ne so wadanfo oba ne beti se mi twemu wa anti akohye bia ba eje mense bia ba na wo kru sane a o spread it ina onu akasa ne fie kra top money oyede onyi ene obaby ni wo de saadi no a nani baje ene do baby enum kankan bedroom silence ne bi no ya baby wo ha omu ndware onu akasa elezi man no akasa de enano obi be kan se mintwa wa no sorry ma pa brema nsumam ai okay obi be kan se o kan se merima ni bi ho amosha boxer shorts the same boxer shorts and also be ma ware for de omo nhye same boxer shorts and am say bia o de won nhye oba to bi wo ho a esa so ne yiri nti yie nti no ne yiri be hwe na ma na hye silence no wo dem ho to o hye na wo sha wo ha ho because o say be ma o pyjamas no emu do pyjamas papa bia na emu do emu ye tintintin say a obetimi a relax say anokware ya from obetimi afa ho
Inti silence so we bedroom no. Be me bi wo ho a se be ono mo jot. Ono mo nsa. Na before God the man obi ono mo jot. Ono mo nsa no so okoda. No twetwe ne se. Hey, moto. Omo friends moto. Sa. Ne yini pese obeti kra se. Ni kuno no. Kasagu ni so. Debi. Na ade so na sex kra no empem agro no. Ye ka ne say. You can't say nkita hu pem nkita hu die pon nkita hu die na neti bia no ubi a obe na dwen say wo kisi kakra obe wa dwen say wo de won sa e fa obe yi baby ana me do wo oba me do na wonum na wo be ka say oba me do sent na beba no e ma oba no kra e do no ko e do no fi na ni so sent na so do obi na nanum fa anu an say wa cheche ne say o me kunu ya wanum hye me do mistake aye ne say ye fum so ne ye nkyere ne mu ye didi ye ho atem ebi oba no so no ya ebi oba no wo ho oba no ema to ane ene ye sere ye pokua ne debi ema ne ye to ene ye sere to kro bi da ho ema no ye to ene sere ho no me huma ene nkanu jina ene nkanu ya ha mu ho no sa ene nkanu jina nti won se be me bi wo ha onya de ne safa oba akomienu o de safa so obu behua to hwie say dan na wo to bon waka ne ya akire oba no na waka akire me say me to bon a ne ye wura bedroom ho Jim oh ya samo no bon ya samo me say me dofo wo dware a ya mansuo enko ho kanka obi a wo mu odu kakra ana obi a wo ye fifire adwuma ye won kofo bi o mtontonyo ma bi a anapa tututu kikiri ni doso na fifire ti won obi also odware 3 times a day of course because in fifira e wo ho na members bi also wo fifira no no odin atare ba ko no obesra bunten kan gire me no e chene fodo water ye di fi e friend e pudenche na ase ye di aba ya fifira no odin ye yinyan bedroom silence no ebi yan kan ebi yankan so nkan ni so person ben wo kura enti no create nkan create silence amam bi because ba man pagya na motuo mu a she maybe also pagya na nufu ase a eno so she wa bra powder baby powder enya na wo tobi bo wo motuo mu tobi bo nufu ase wa ha mu nchan enko ba no ho bebre nchan na ye kama wo dware a temi also prepare wo ma wo night a wo hye no eye sexy kakra edu baby a ye hye ka wo na ye kunum no side chicken no omokosi abonten no ye pampa momosi abonten ye pam wo nti ye sramu ye ma ye nye neat kakra be ma wa ye neat be ma bi o she pajamas o ne jeans okodam ko she jeans be ma na wo ha ho be ma ne she jeans okodam she kam ni se ma na yesa ma de be she night ma nem so person bo wiki da no wa she no obetimi a she be ma ne do no wa she de da sa so de esi kwan so sa na be ma bi so ho a oba be de dwam akonnwa mu ho akonnwa ye nam woda ho akonnwa mu a wakasa wo se wakonnwa wo ma akonnwa na akofom wo di fifre 8 na akonnwa mu na aya me kan asem bi wo me fie me se wo de mu bon a unyo bi nka nkyera wo da na mo benyo bi edi watem woda wakonnwa mu a fifre a wo di fi kromba yi na wo di girem ewia so embon wura edem na wo so no enam se wiase ne yedi no aya aprapre ye nenti no enka wadwen se ne de me sese makonnwa nkwa ewiem na me hata into odofo a wutie me yesra mo mema ma nda akonnwam e ma me enyi ntoma ma so de enta ye mugu nta nda akonnwam na bia obrazia na da akonnwam wontoma na da akonnwam nkola na fi school aba wukuru be fi adwuma baba no na nkola school tare nyina go eno so the bedroom silence problem e de ba e the bedroom silence problem de ba be ma bi so ho a ne yiri de ne bag si wana ne session oba bi so no kunu e de ne trousers se wana ne san wa no electronoma too sure no di ko too sure okoyi ni die wo okoyi be ma ne sika obi so share that boss section obo be ke be ma ne se oniska odi si ento ese ne oniska de obo boss section hwe so wo bia sa ntie ma bedroom sellers ne ekuye efi se wo bra wa adwumam ya titi wa adwumam wa ha wa adwumam enti bebia betumi aboa wo eye wo mpaso eye wo fie dem eye wo mpaso na ti e what is one bedroom kra wo da wa wakoma ye dey eto yem
obi a me how obi a how impo so time so wo tu na fie wo se tumpo a ehwo ye wo fie ye wo dem de eye fom kra na wo da nye fom su kra ye fom kra wa kuma ye eto yem nti ye so bedroom silence le kuyen edi pressure ba obi beda ho wo pu no to oni du kunso pu no to beba ne bedwin sa oba ne bedwin sa as mo dem pa ba akoso mo dem pa ba akoso ena wo bedroom silence le kuyen ebi so ni say nka mo di be ma ne nkasa nti bi oba ne da ho na opene be ma ne mfi no because wo oba no wo mu no ai oba no wo mu no obehu ohun tutu no ebi a wuti ebi kura wo yare wo enam se wo fa ni die ma be ma no enti no be ma ne ba won chan me die ma bre to no so be ye din ebi onum se wo bo apa na wo yesa enye intention se be ma no ne yire yare a on hwe no na mo won kasa ni die o se o de ma wo kunu no suba na o yi ni fie ho no wonum kasa enum kasa ne be gina ho kakra enum kasa ho no eno eya de bia de bia me kase se wo na ho efe chen Mona Lisa ana ho efe chen hwan Shiba na wonum asem bonwa wa ho efe de titifi ni peniso enti Maame Akua ne kasa oba ho ofa chese ye so oba ho ofa nye to debi ye kasa ba ho ofa enye na ntoni no sabi mpokua sa ye kasa oba ho ofa nye education ye kasa oba ho ofa ni suban ne ye ne na no kasa sa oni ne kunu kasa na o me pa ocho enye de pretend you enye ne o pretend o hwebe ma na sum e wa abonten na odu sorry o hwebe ma na sum wa bedroom na odu abonten na akotokoto no debi be kasa no so ema mema na koma ye de ema mo feel some ye mema they are men they have ego okrokron wo de fanu kwanchi sa aduane ya odu de be enam bia na so because ke bia ni fie papa so na miwra na ti say dio na wo de hwe wo de da achi wo ni ma de me ya ma wo a na wo kunu di na wo tene nchen wo de wa complain sika hina de bai sika hina be pe na ma sika oh kasa no yesu mo aye kasa no eye spiritual cancer ya ye di gu ya ware the spiritual cancer ya ye de tu ye mpaso ye tu ye mpaso ye pampam ye yankopon hihye ye tu ye mpaso be ma ne se kwa abonten ye de pam be ma ne se ye be ma bi so on kasa o na oyi bi to wa be ma no manu ye so manu ye o o ko merry go round o hono nya agoro meyin fura wa anu ye ya o ya otum ya wa ma wale je yin pa ye o mo e pensa kakra no o se nda mi ko hwe bia keka kire kua mi ko hwe bia ka chajoa he me nne ene onu me kakra na waba mama obi so ho no mo hwe o nani kan o but na no asabu ahu e bajabo ni bodu anchoba na ka yes o enjefu nu e bajabo obeyawa ma wala nkase hu do re ya ewo na nya me yodo na no so na asen do be ma na no ya se kasen woma yendi ye hu ni woma yendi ye hu eni ye hu ni woma ye pese ye nyina ye nyini te e wo bedroom ho bedroom ye pese ye mba esua bedroom ye kasa ye pese ye mba esua bedroom sane ye di ye nkomo ye pese ye kontokwa ye bedroom ho no se ye ma ye ma hu ni se ye epie ba bontin ye kontokwa ne ti bia le kontokwa sha papa enkwala enim no twa mami na so oba ne kunu to ne badin a ema na ye ma dingina ema idin yenkadum ane idin yenkadum nti be ma ne say akola we de me den be tome papa nti e be fan papa beka to say hwe nanim say papa beka o papa no to badin kura de e de atare kwa no to hye wo odi atemu ama bi ka ni pedi na ya de atu akwa Radi we mabo Jim FM asem ya no ehye yeah oh nti ma ye di ekunu matem ye ya so ye dum ye ho ma ye di ekunu matem ye dum ye ho ma wo kunu no owo mma ewo baabi a owo ma wo baabi a wo mfa wo kunu ma enhye wo yem obi nim dwonkukura ade ebe ye dai ebe chiso obi nim dwonkukura ade ebe chiso fa wo kunu ma oba fa hye wo yem be me na wo yire no so odom no dia don de kraman ka ho anokware
Udo oba no adone krama enye ne ma no so. Le bi ade bi enye wo ma no kra na ebesie wo. Na mom step children no ba ko nyame be yi bi efiri mu a obe show enumonyam. Nti adofo mu tie ye. Asofo ma na ye fa kwa asofo maamefo mu. Asofo maamefo du be bi a yasam ye mobo mema no tumi eye counseling na ye cancel ye bi. Asofo aye ye so aye mon cancel ye bi. Na asofo maamefo aye me ye mbu ani chie so aso de ye gu asore so. Ye gu asore. Nka ka hu say obi betabata ye kunu ho na de pass bi de ama no me de ho de ade do mko me kunu na asof maamefo ye ade ye yeso ye se no nti ye se ruade ho de ne ruade moa eno so bedroom ho na asofo bedroom ho no because ho na nsampa no fi the first church is your bedroom, it's your house. That's the first church. Of course. And son about the second church congregation. And he said, so far would hear me, so far me would hear me. And yes, I am a conquer bedroom or no silence, no, every hole, not by a bedroom joy. Silence or say a joy, so a noise, sweet noise. Yes, Mary enjoy me, but yeah, thank you. Mary is really enjoying me. Showing facial demeanor now. Thank you. So Mary is really soaking things in. Or say, oh no, a sweet joy. So you suffer bedroom property mono wow ni ho sensa no if you say anopa na osori na prepare breakfast bi anya ngwa ngo ahan what tititi bi ahohoro ho kama e di ama na pese bi awatwi afa ngwa nguso na titi di nti ono odra property aso dem property awochaniye na ho konkron ho den kasa esan no eye adwuma ne dada asofo ni asofo maamefo nyakopon atembo no de be hyase e we yankasa asofo ma se ne ye ware na asofo ye ntem tie sa na ka ye ma ehwe ye ma ehwe ye wo ye minister wo be show wo ye minister wo be show wo ye lawyer wo be show wo ye doctor wo be show se ne wo si ne maame ware se ne wo si oba wo respect wo kunu se ne ni dia wo de ma wo kunu wo wo de bo wo kunu abusuafo ebe wo fia wo ye ne dai kwamba so wo kunu abusuafo ba wo fia wo ji won wo tese wo ye won dai ekwan ben say ye bema ye kunu manya kwantenten a ejira ye so na wo ma wo kunya kwantenten wo so benya kwantenten wo ma wo kunu yare wo so ba yare dobo so wo ma oba ne yare wo so ba yare what goes around comes around. Hey, Mary, momo se mama walandi ye pa oni ye bobo phone lines na tum kakra phone lines e bi first na me de je etiefo adofo on madrin. But they say the only bus is here. Silence and sex. No, next week, na me aduma. Ya the no be si what ya can. Ya be can of coins so who a bebenyam. And into next week, silence and sex. Ya the beba. Ye mukura. Ye nim the hour of the day. No, but in house so ya be no ye disa and community. But you bet me a frame. Who bet me a frame na. Ye be phone lines no and tumu kakra. I will check. Catch and grant see a beautiful line, see why. And it's 0302 216561. And that's 0302 216562. Also, obey to me, Afrayan. Hello, good morning. Yes. If I come into you, break it a But your friend is so far, make a person. Oh, so if you're not afraid, first say, Yanko. I'm sure I'm a cheer of what doesn't mark on family. Yamisha and not yet say. No one's there's some creation, shiny about a name, and Brancy I used to teach from Yamisha. Oh, amen, Sophie, Yamisha. So, hello, good morning. The pacho of Fremia, now I'm my phone no and now radio no akọ for mama ye. And the sister say hello. Hello. The pacho. Me pacho. Me actions be or how be in tiase. But headset na shama. Oh ye dede am not to we drums no mo. Me pacho of Fremia ye dede crin san. Ye ntimi nya we dey be you afiso. I say 2020 your phone calls no. Sorry, I'm sorry. Good morning. Good morning. Me pacho me nua beni. Me pacho ye frame me I'm a Monday. I'm a Monday. I'm a yetie wa na pay. Yo,
They said Saturday be a meeting program. Now, one say a very educative. Now, a silence in bedroom, the summers of my American. It is very, very, very true. And now, face some problem, there's some a medical want to say. In them, no, most of them, no. Because if you know infections, a lot of women are suffering from infections. Infections not do so because some of the women they don't want their partner to be with them at all. These are some of the problems we have to address it at home because or how they breed the cervical cancer being in a most of them infections from the men. If you want the other partner or balance or the baby. Oh, you must be brain. Let me personally cancer means it is not sex, let's solve problems. Problems need to be solved. Now, I have learned in life in a thing. So families, if they pray together, are they a fan of contention? It being in bad because for banning in a say, I'm not going to say a bonfire. Then money in son of say a bonfire. And yet to me, first I didn't him. Please, we have to value our lives. And we have to value our lives. So if you preach the baby, you find a some between and swan. I didn't mix in this say, let's value her life. All these things will do away with it. Nations and can work for them. Can you see? At the end of the day, you walk out upon a while some views. You cry. Yeah, that's the brain. I mean, shout. Yeah, fuck all be a bio. You bury the messages, crab, and a man, but tough and the number to jar at the account. Now, you are by master more can ye and okrepa. Memani be brave at infections ever sunny and mano. You are Prince Condi on yourself. Semo or Paris Mensa. Also, please, I need your contact to share my issue with you. Okay, the better and open Kwame Ketche or says of Maame is right. If the pastor doesn't enjoy the bedroom, he goes to the pulpit with a furious voice. Kwame Ketche. Opoku Maxwell Nana say or say, Maame Akua, I'm watching you live from Italy. I was silence and sinful in marriage because all relationships have one law. Never make the one you love feel lonely. Never make them feel lonely. And especially when you are there. Oh, hot dear, and it's someone feeling lonely. Wouldn't you be able to find the I don't know. Yeah, just Casey or say she tackled all the four corners. She is good. Mama, or say you are good. Upon Vasco's good job watching you live from Germany. Edu Jemfi Ama or say, oh my God, this woman is very funny. She's so real. And as Samuel Lamte or say, Maame Akua, you can or say can you please do the program? Ni wiake ba je ona. Where here come enjoy. Wanye nchabu ahun wa gbe na pagbo mo fe mo. Also saying the Ghana women lack a lot of teachings. Oh, Bram Patroko Fasa Meshemia no pay you. Samuel Lante need your deba no. Adwa Boatema also thanks ma for the good topic. Next week you cry the baby dressing and also ish white. Also mommy, you speaking the truth pa. Hey, Samo, there is fire in my house now. I just saw when you fear James Amankwa or say esewu ara and James won't say esewara be why baby I will be and when you and some land the makani na nana labi also let your the panelists keep up with their time and the traffic name say Emma one more then ekemu kakra papa also the wenya me say breakdown wokwemu. It's not nice anymore. Hubert Ewa, Maame Akua, good work watching you live from Italy. Nana Maba, or say, and ma'am, I love you so much. Nana maybe or say, ma'am, I like Efo. I do it for Germany. Anthony Bonzi, or say, good morning, Auntie Akua. I'm watching you live from Emmanuel Edria. I wish Emmanuel Edria a happy
birthday. And until Anthony Bonzi or wish Emmanuel Edria a happy birthday. And our Clinton Spio or say Obisa say who et say yo a dorsal. Yet been canning in a bisia. Now ma about the top of my nephew yet made a number no so the number to na miss me media na toaso na ya sere kwan na ya ko ama memre da so ko fo so abetoaso yo Maame Akua gengama rade ontre wishim wa wutie me bia wutie me wo bodwe ase papas number 1 number 2 akole kasoa your prayer camp kese the Baptist of Maame sofo Maame your prayer camp kese e wo kodua je kodua obenman je kodua obenman NHYIRA prayer camp you invite okusiada afi Tuesday me yem paibo makate mango lie Tuesday yem paibo makate mango lie erade NHYIRA say Tuesday wa besra any Friday ye chance ya no pa 9 ne upon 12 mpacho me no manie me ye counseling so Tuesday me ye counseling me no manie 0244 570378 0244 570378 midin di Maame NHYIRA erade NHYIRA yesre erade say ifie bia aja tomo bedroom ho onfa ne moja konkro no endum no afi onhu ye mobo no ma na dum ye no ma enije mbra aware mu ne yenyankwa ne yenyanamroso erade adum akina bombodin kwa asore bedase ebeshi amen Maame NHYIRA e de si yenua Lawrence Asafa Maame you are super I adomunintia adomno na adom yen enuntia I say Kwame Kecho say this issue of love making is not discussed by most couples because they feel shy. You feel shy but you want to go there. Clinton Spear say good morning house watching live from Paris. I'm showing Paris. I say I do really enjoy your program. Thank you so much. And yeah the best and pay me say them can sorry so I call Maame Akua no Mrs. Charity Akua no tema area women's ministry leader Church of Pentecost ne ma made that former ye di na watch and the sorry fi happy and one a day asem na eko wie and opens me ne Mama Jane Ofori am say do I me to an wetie mo me ne na ye kɔ ayie na se eno nti wa ni mama bia e bere wo ho no brana ebe hye ne den e fama yen me chia eye me programs director me general manager Abdullahi Awudu Abu anopay ye da wase ana ye programs ni nya hwanugu ho se nya asam ketwa enya asam ketwa kra eno nti no me kramo na madam nyina say for 25 good solid years yakupon adom mo ne yen akoso ada anante abesi sabri ye da mo ase adomatie for multimedia tie for joy tie for yadamu nyina say Mary Awal, she's such a lovely spirit. I love her and she's so smiley. Annie Mary nyame nhira wate oma okunu papa osuro nyame why ekunu osuro no radio nyame ahira no e wo honhom afa ne honam afa wate na oma wasomdue an se nyame hira de abeya adwuma la mama oye adwuma onye ni ha ana sweetheart your friend say oh bagre ogre an ogre nso wo ha e baba mienu a omutwa yen ne yengu social media yedam ase ti yesore so ye isapa kwesi no obo machi do munua ba Maame Akua yakopon ya adom adasene ye topic ne de ye hye ho ye beyi na pie ke ntime mma bibia haw e bedi hu nkomo na yetimi atoa so nyame onhira mu nyina nyame ya adom adasene e behia bye bye Enna Bluebird no to call